Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo kwanje, karibu. Basi mloli wetu chefesha Western Nyota TV, karibu. Mera Kanjira Mkambi Steven Hamati inokusangali sana kushirikiana nao likwale Nyasaye asubuhi nyanga ino. Ni nyanga ya Nyasaye kasi yende nyango manye aliyo Nyasaye mwikulu aliyo papa ukuende ranga katankabo umundi Yesu ukugore na nyanga ino mbu ya huera muno aliyo mwikulu wa huera muno aliyo ukuende ranga shohero kuwa muweta ulambo buli mahono keke na hadi muye onyolango mulembe nde byesu yoenya. Kwa hivyo witinye notiro musubira muhali tiyo banobiranga mu katanyanga ino kata msizo nino season nino na iwe obutinyu bobiranga ho indakane bolambo obutinyu bobiranga ho chibunya lofwana nando luyali luitanga imberu mbulambu wota anda paroma mnane 28 ibolanga mbu ebindu byose bele hora ulobulai hulwe iwe owayanza Nyasaye ohoere witinye ohoere musubire Nyasaye kira kwa kosi kata kali imberu wabo langa nempange milai kalaba malai olaendo mwata papa mlira Yesu Kristo no busangali hano mwihoyo muhongo buhuraba la munyanga ino okubusiye mwami handi kuitire okupara orio handi kuitire okurali kwalido kirashi kumanyanga hulebyo kulyata kumanyanga huleli kuwa elirula munwa kuko mwami likwaliro rure munwa kuko lite moyo kwanje mana libire munwa kwanje lirere okusubiri lirere bunyali lirere tibawasi bulambo abuli mu Yesu okuli sinja nalola mushituo chefesha Western Nyota mwami inyanga ino amajira kano karero because ndetibawasi bulambo abulisha mundu okulanga ubulira Yesu Kristo mwami wetu. Amen. Basi kulasoma kitabu cha Genesis sura ya ne ochakro nyalwa hataru dala soma mlusungu indakano yanje luya ishamira ho kidogo lakini hulabola muluya lakini denye uyanzire some mlusungu. Then now in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground as an offering to the Lord, but Abel brought of the firstlings of his flock and of their fat portions, and the Lord looked with favor on Abel and his offering. But to Cain, verse 5, and to his offering he had no regard, and Cain was very angry, and his countenance fell. And the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you must master it. And then Cain talked with Abel, his brother. And it came to pass when they were in the field that Cain arose up against Abel, his brother, and killed him. Then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? And he said, I do not know. Am I my brother's keeper? And he said, what have you done? The voice of your brother's blood cries to me from the ground. Mundu wa Nyasaye kanonama huwa akawasoma nikakalushirwa sana. Nende nyangambu kwekeko kumahua ka eshiro sha Kaini nomba omoyo kwa Kaini no moyo mubi sana ne kuilore sinja mutsingira ti auhani lwa Adam nde awa papa wabana babiri bano Kaini de Abel lwa bakwa ibi the Bible balanga hulwa timbi ti omundu mulala hulwa obuholi bwa Adam bwe timbi ye kama omundu mulala luyalwe lwosi lwa mala lula olwononi ikulolanga eshiro shelo lesialo kuranga baada ya Adam de awa ohola nomba ohumo hola kanya saya babo ratawe jali ya shale shiro sha Kaini shalo le khra mwana wagwe ohuranga oulangwa Kaini. Bible bolanga bospe batia de nyango lo le shiro sha Kaini shimanyisi inja. Bible bolanga bospe batia ebisebiola ebya Kaini yarera esadaka titie imberiwa Nyasaye ya romulimu
ne handi Bible bola mkhandi Abel ario yes yarera ninarera ko ebikome fukubia ebyayo byali nabyo ngira Abel yayange byayo yarukange miruko na Kain yaholanga shina yarakanga virakwa bose bebarere sadaka tiabwe lakini kulolanga mahandi kwamanya akarura akachira Nyasaye nala chamesha eshiano sha Kainita ne handi ne niye eshiano sha Abel ne kama la karero bwiri kama la karera Kain ohwira omwana wabwe ndenyanga kulole mu story no nomba mumbahaye neno mbu ni shina shirosha Kain shalishiri shelole sia shiriana ni holi uranga kulolanga mbu omoyo kwa Kain okoko ere yuenasi kokupane no kukia kabisa kichira kulobolu yalo Adam ne saindi ebirobi enebino bimalenge handi biita nibikaluhan oparamu history kalushiranga no bulayo kumakinika no bulayo okwendera mbu omoyo kwa Kain kulaba muiwe nasta kichira no moyo mayanu Uranya saya na mrema bo horrori hulashira amataiko mwana wenywe kalanji sinja kalanji sinjo kurula mwiloba na bolambu nasne ndo mwana endera nasne suri ndango mwana wefwe eshirosha Kaini eliokuranga kulolanga mbu shiri religious kulolanga mbu boss peba biri beta ni ba sadaka lakini Kaini sieta nendo mlaita yaline ndo moyo kweshi dini yaline ndo moyo okula connectanga nende Nyasaye singa Nyasaye tawe yalola mbu hedera kutashosi de heditse kutaiberiwa Nyasaye bora abantu batitsanga awundi byale bisibyo kuine sadaka bose Bible bolanga bose beta ni bayinia lakini Kaini yalinde shinda kwa sababu hulwashina yalola Nyasaye bubunyali kwa Nyasaye shingalwalita siye simbisi aije imberiwa Nyasaye nendo kutambu ambu Nyasaye niyo mulonjiwe likulunde shalo nendo uwananga emikwa kwachi buli mundu yesi anyolanga ta Kaini yaline ndo mokuli religion yaline ndo omufano ko bunyasaye lakini mukarimu ene nakananga tivuja Nyasaye Paulo yabora Timothy mutinyanga tiyo mwisho abantu bali banende likondo lyo bunyasaye sololanga kama wako kutinyanga tuno abantu kuli nende likondo lya Nyasaye lakini kukananga tivuti ene lakini obusiano bwefuba kibinafsi nende Nyasaye shibulio tawe nechiranga abantu bateshera katekanisa nechira abantu bateshera kataba Kristo nechira nobola waoni bwa abantu babolaga banona abantu takama abantu nobolo mukambi babola bakambi nabakambi butwa kulwashina ishirosha Kaini kiri mwifwe shukulolesija maana yo uhusiano bwefenda Nyasaye ta kubukulanga Nyasaye casually singala Kaini yeta nabala kwani Nyasaye wina nemu wako jose de remwe kata nemu wa eshila chamisi ata bora horde shinga Kenya hanga balla kulo kutitanga mkanisa kulwane desturi butwa abuna wenga shalo lango bunyasaye bwene kabisa ta la alolanga likondo kutitanga tamkanza Jumapili nomba Jumamosi huane sadaka tifu bilo kujala uhusiano nde Nyasaye bilo kuende rambu Nyasaye mwene akuenga angari ena kayazi yobolambu ololambu Bible bolambu and the Lord looked with favor on Abel and his offering but to Cain akabina ngabu Nyasaye shaengangata ebikole byefwe ebyelikondo lye Nyasaye ta Nyasaye shaengata liwambu kurere sadaka religiously ta Nyasaye shaengata likondo byefwe mu nyalo chingula mikono Jumapili mkansa abantu bose bachingure mikono Jumapili mkansa kufuana na mtwa nelikondo mtwa lakini Nyasaye aengango moyo aengango mundu shaenga Abel ndeka ile bose barere sadaka lakini Bible ibolanga Nyasaye aenganga omundu nende sharen denyo levi ndivo biri Nyasaye yaenga Abel nedishia anwashishie kaminanga aengango moyo kuko kwanza handa aenge shia anwashoreranga yaengo moyo kwa Kaini na aengo moyo kwa narereremu okubula uhusiano naye yaenga nedishia alinarerehani mundu Nyasaye Kenya ngomanye Nyasaye aengango moyo Nyasaye yabora Samuel bu abantu baengange erwanyi lwe natiro kwa ulo muruchi mundu ya Yese yaenga Eliab nabola uno niyo oba mafrande Nyasaye nambora tawe ola engodiota sishenga ngediota aundi pastor laba au bukanisa ya Abel nende Cain pastor ya haluti babantu bano ba nebianwa lakini standards ya Nyasaye ebichero bya Nyasaye washusia ose chero ose ku standard ya Nyasaye yali Abel yenyene
lakini aundi pastor yakaengera na bala abantu bano bose bayinie unayinie ku miruko chichi unayinie ku bira kwa bibi lakini standard yebi yanwa huya mwa kweshanwa shisho mundu wa Nyasaye standard ya rebwa Nyasaye ni warao ndahobora lwalilundi lyambu kanisa nyalorumishile byanwa bibyo sadaka tityo nyalorumika mukanisa lakini still oleho kulaiha bya Nyasaye kulwashina shire kanisa isetange standards tebindu bya teti habita no nyole no hola shindu tawo Nyasaye nuli de standard Nyasaye nuli de chero numa ujaranga nabo lambo Steve chai national shihoere nekira mama wa Rusia mama mshiere wa Rusia shiela shilala mkanisa Yesu mweka Yesu yabola unai ni yomba bosi abantu bandi ba Rusia ebinde bingi lakini unarucha shititi eshari nali nasho mundu wa Nyasaye yaini yashose ishti eshari nasho kachira nemba nyambu Nyasaye ni ucharange chero esho mundu esheti habito mundu anyalo kunyola okulonda nande shane na engango mwoyo yayengo moyo kwa Kaini nabolo umuyano katanare sadaka omoyo kwene omubi omundu wa Nyasaye eshirosha Kaini shirinende likondo lyo Nyasaye neshikananga usingufuzenete Nyasaye omoyo kwa Kaini kulinende huilolese imberi wa abantu ndibalola muno no mundu mulai lakini omoyo kule yale ku Nyasaye omoyo kubola lehe ene ku sadaka omoyo kubola lehe ntiye ku mukanisa nda haya birwe lehe ntiye ku mukanisa holehe mirimo cha Nyasaye lakini casually bila uhusiano bila obulina nomba mahusiano kwa moyo kukwe nende Nyasaye Kaini Nyasaye shialo bate sadaka eta yaloba hando moyo kwe shikwala abwene ta Bible ibolanga Nyasaye achunguza ngo moyo nekira Bible ibolambu handi lindo moyo ko kuyomba byose byolindanga shishiro ohurula moyo amahuwa kosi ko bulamu kalimwo omoyo kwa Kaini shikwaro mulaita omoyo kwa Kaini Nyasaye yakuenga nabo lakate sadaka ino ni itire takulwambu baborembo no mwaka kwa machese nomba ne miesi cho shindishe nyashire ebo kumkanisa sho benya hanga ompango kuliyo ko khole shindu fulani mkanisa mwefwe le khole ko butwa Nyasaye shiyenyanga rito mundu wa Nyasaye shiyenyanga kuhusiana naye munjira ili casual munjira ta yo kutembe kanomba injira iraista Nyasaye nyanga emyo chefu chibe halala naye chibe direct chibe nendo kulala naye kachirebu ebya kola byosi ebya kuchingula elira iri kubo kuimba mkanisa kubo okuine sadaka kubo kuchendera balware ndo basaira katokamba shingalwenga mbanga namna hiyo Nyasaye aengango mwoyo shaenga atasheho langata aenganga muni motive shinaendi nayo lichomo lyaje lyo mwoyo elikira nengamba nishina nibulalo bweri bwa Nyasaye bulali obweri bwa Nyasaye kubandu bebe Nyasaye enganga nabo la Steve akholanga mirime mihaya kulwashina umwoyo kwa Kaini kuli religious umwoyo kwa Kaini kuhola kutebindu kulwambule kholeko umwoyo kwa Kaini chikuendera bu Nyasaye we shugulikiranga nomba wendi yanga naye ni Nyasaye wo bunyali khandi wa manita abantu abanji bali ndo umwoyo kwa Kaini mukanza chibali serious ta betata mukanza cheba hoere betata mukanza ichira babura noli Nairobi ko noli mtaoni omulina wo kuranga ne kanisa omulina wo undini jirani otiyanga mana umudiyeta mukanisa chamkuranga Nyasaye seriously nechira anyalorera ho nyanga ino nyanga inarera ku 200 inyanga indanyalo kuita mukanisa inyanga idaba absent inyanga indi anyalo khole binde bila inyanga inde chawole sikira uhusiano bubwende Nyasaye shibuli obulumiri futawe alinende omufano alinende likondo lye Nyasaye lakini akananga tingufuti ene mundu wa Nyasaye omwoyo kwa Kaini kujalanga kuenganga bindu byebulafu omwoyo kwa Kaini kulinende outside righteousness Bible ibolanga buchuholungwa balamba kulwa haki efa beneta aundi Kaini yaenga nabo lambu dala badu obulunjishi kulwa sheholere shihuli kulwe bikhole tawe umundu wa Nyasaye no bukozi aba Nyasaye obulonda nande ifo kwane myoyo chefo ku Nyasaye Paulo yabora bakorindo bu baye aba Macedonia ba horekasi ohurula mbumana ni bwabwe beana omana ni bwabwe bo mukari beana nibanda chirisi yamwe mukule bintu byabo abolambu shibana butwata beana bene mberiyo kunyasaye nende kuifwe ololanga omundu chanyalo kuyana kubandu ba Nyasaye nale ane kunyasaye mberiyo tawo nechira ke echiano cheshalobwa kulwambu shiali ana yemwene kunyasaye ta
Kukachira katebia mabia ya ana kuba ebia ya ana shibyaba liha ebya maana ta shibyanyo le shibali ko emberi wa Nyasaye ta shikiro mundu wa Nyasaye nuyi ana ku Nyasaye kwa no ano moyo kukuo abundundi hadi Mbaroma 12 Bible bolanga bu ane mibiri chenywe chibe sadaka inamu isadaka imenyanga embiri chenywe akaminanga Nyasaye chienyanga mpesa kanje berio tawe Nyasaye chienya emwito mekanemo kwa mahofi noba nengamba butwata abola budiane sie mwene kwanza diane kuyemberio kokachire ne ane bindu bindi omwami omundu wa Nyasaye omwami abiyame Nyasaye abikasi Kaini siye anakunyasaye mberio tawo yaane bindu mberio Nyasaye naye ngana bola kuno shikulo musango kohereta Nyasaye naye ngana bola bukano jikanya lokurero mya unoti habita umundu wa Nyasaye aundolia oholange bitu religiously otitata mkansa kira bantu batitsa o ananga tafungula 10 kira mwandi kirombu mulaini ya 10 shilling ya 10 nomba 20 nomba 100 buli mwezi oholanga tevindu casual katotia mkansa katanotia katanochwea so langa tofauti ta bukata nobo lama kwa Nyasaye nyanga ido fanishinga ouro mukristo nyanga ido omofana inga ouro mukristo tawe so jalanga ta no moyo kwa Kaini no moyo kwa Kaini kuchiranga katabio spebio holanga ni bilogwa Nyasaye nala bilola shinga ebiri mwestando sho stao ikira Nyasaye shienyange bindu meriota Nyasaye shienyo murumishire kwanza ta Nyasaye nyanga oano moyo kuko kuye berio no boni ya kuchakira no huya nende Nyasaye kuchakira okuba nende uhusiano wa kibinafsi Kaini ya parabu ebindu nibyo birera uhusiano nende Nyasaye ya parabore ire khane Nyasaye yaenga ngo moyo ikira omunda usiananga obweri obureranga usiano nende omundu burulanga moyo yaenga moyo Nyasaye yaenga ngo moyo ko Yesu nabola nyanga indi papa Esaya mu bakumanye iwe nende mwana wa Aruma that they may know you huwa no liminanga usiano huwa bamanye iwe Nyasaye kandi bamanye Yesu Kristo mwana wa Aruma bamanye okumanya lihuwa okumanya liminanga buhusiananga na mundu wa Nyasaye nekubora busiena ngwa Stephen Hamati chumanyireta omanyire lira lyani Ora kweli nekubora bwe ngambanga mkanisa ya Christ Evangelistic Church omanyireta yengambanga chumanyireta lakini omundu umanyire no uli nasi nde usiano mkhaya wanje amanyiro bulai abana banje bamanyire kuhusiananga bamanyire papa nasi nyiga fwanangare bamanyire papa yayanze chai fwanairi nomba papa yayanza kano ndekano yihodu okumanya oli nende usiano obunyalo kiro describe omundu no oli nde usiano oli nde ushuda nende Nyasaye oli unyalo kubola emanyire sha Nyasaye ya chama khande emanyire sha Nyasaye le nyangata shikira endi nde usiano naye mbuba manye Kaini siyamanya Nyasaye ta siyamanya ta yamanye bintu bya Nyasaye nyanga holerwe yamanya Nyasaye nyanga yetomibwe Nyasaye nyanga irirwe sadaka lakini siyamanya Nyasaye mweneta Abel yali nende uhusiano nende Nyasaye Abel omwoyo ko kwali sekeri nende Nyasaye nekirambu lo Nyasaye yengo omwoyo kwa Abel nenaye nga kusadaka titie umundu wa Nyasaye ti havi ti amala ishibali hoja mala shitira Abel lakini Kain oulali nende uhusiano ta oulali nende kumanyirisie ku Nyasaye oana kuta shosi shiyanyola ishibali hota umundu wa Nyasaye ole yamo kuba kuta mukanisa ole yamo khola kuta bintu bya Nyasaye ishayata obenende uhusiano obenende nende uhusiano iwe nende Nyasaye huo Nicodemus yaborwa nde Yesu Kristo mbu umboranga mbu wikombanga winjire mbwana omusala ni mulala lazima oonibwe lazima wibulwe kwa habiri lazima oholwe mwana wa Nyasaye wibulwe mundu ya Nyasaye kachire kata no kamba ngashinga lolo mfarisayo ndio Nyasaye akuya kata nuimbanga kata no anange sadaka tinyinyi mukanisa ohuya mwa huo ulona nande timbabasi etiri mukristo Yesu nende obusubiri obuli mukristo obukiranga iwe nasi kube abana beyamwa kira Nyasaye yamate bintu bya holanga ta yamanga ifwe bene mberio Nyasaye yenyata bu khole bintu ebilonda na naita yenyanga kubende usiano naye kwanza kachire ebya kwana bikase omwoyo kwa Kaini niko kwa kubolanga ko omwoyo kwa Kaini kandi kando nendo bali nende likondo lyo Nyasaye omwoyo kwa Kaini kandi
no mwimani eshirosha kaini shilole sinja okurula na mwimani engoro shinga muluga yenyu balanga ngata ifwe wefino kulanga ngo mwimani uchoyo ndaure Buganda eri balanga obugodo yani omwoyo kulenyo kuwana ta nende nyoma nyembo omwoyo kulenyo kuwana tawe kweli shikulo moyo kwa Nyasaye Ijire Bible ibolanga bu okuba Nyasaye ahera muno esyalo okulo kuwana omwana omutero akamina ngambu nehera omundu kata nehera Nyasaye demonstration eshemanyi siria neshemu esinji ndala kalujira kano mundu wa Nyasaye ne siria Kenya hango manye kaini shiaya anza Nyasaye ta shikira nohera Nyasaye omwesinja for God so loved that he gave bumushirosho yanzira muo nisho shirosho anamo yaana esadaka ta ya kawaida yaana eshiano shile ya mwata hulwa shiali nende obuheri kunyasaye ta hulwa yalo mwimani hulwa yali nende omoyo kurahana ta shikulo moyo kwa Nyasaye Bible ibolanga mu Nyasaye no buheri ouheranga amanyire Nyasaye kaini shiaera Nyasaye ta kumanya huri hulola singalia inia sadaka ile ya mwata inia eshianwa eshila hoereta yali nende moyo kwa wimani ekubole ni kuchaka bu standard yeti habiti onyola okulonda nande byo ananga shisetungwa nde kanisa yolama amota shisetungwa nde bishop uo nende pastor uo tawe ti habiti oyonyola sisetungwa nende estero esha Nyasaye omwena aretanga mundu wa Nyasaye omyauno ya romu imani Bible ibolanga bu Abel yainia esadaka indai eihoere yainia ebindu binulu ebyali nabyo Kaini yainia kubindu binulu ebyali na Abel ya Rusia na fatlings of his flock yaenga eshihoere omanyo bwimani bukiranga oleho kuwana eshihoere ta oana hutashiro oana hutashosios nengundu wa mundu wa Nyasaye mbu Nyasaye nganga quality hadi quantity ndala kalusha no kubwani bubwo nikahabolo mwani toto nikabasho linde shirosha Kaini tawe Nyasaye nganga obulai bweshi ndisho ininja nendo obunji bweshi ndisho ininja equally obulai bweshi ndisho bumanyi sinja shinga loere sinja Nyasaye oluyali obulai bwasho equality yo chagule kate noti yo ininja mufuko abantu bandi balo not indai babisanga nibara muti album nomba muti matresingo it's not tibia no mwasha anata chae chakato mundu abihanga ichane noti indai lakini yetsa mukasa na inyaka noti katuru ha 50 bob na line ye kabisa no kuchaya Nyasaye ibo no bwimani umundu wa Nyasaye no bwimani ochesa matuma amalaila ikene no bukula akawa totole kubisokoro mwisho akawa aurenge ndikoko tolo tititidwa no rera mkanisa neshiro shakaini neshiro esho manani neshiro sho wimani oenganga no la Nyasaye nda hamwesi ndiye nebinde bilai na ili hali na Nyasaye no uchiranga no linde byosi byoli nabe mundu wa Nyasaye no uchiranga no buha no mulamu no tia no kole mirimo cha kawaida no uchiranga ifulani ikwa nikashebra kwa bibyo no uchiranga singombe tyo ni tikola obulai no wachira abana bo basoma abasomi abahureranga mpesa ni bahurera umundu wa Nyasaye obuhanga no nyola ebyandi tyo ni kira abwene kirindungwa nende Nyasaye ola bo mwimanita obwimani no bwachira obwimani bwachira omwoyo ko obwimani omwoyo kula esi Nyasaye oluyali nende ebindu byoli nabyo niko kwachira Kaini handi nalobwa yaana hotashosios abundu ndi mwagai Nyasaye afwana shinga ulalamikanga nabo lambu esie muchayanga obwali bwaje muchayanga madhabahu kanje nabana ba Israeli bamureba mbu uchaya hurie nabo lambu olamureranga esadaka tiabofuha lomreranga tingombe tetimoni chabo fande tetoluika lala lomreranga amakondi akalema akola nyala katokueresia omukafuna akola nyala kueresia kata governor nietere mwarabe mkanza yeyota hivyo ndivyo vitu ya munderanga
mureranga it's not it's yawa mureranga mapesa katakala nyalo kuya mwabundu ndita tie muteme ko the governor tie muteme ko mwese ko president ingoho ya marole ingoho ikhololanga ni ko tyo sinzire ko assistant chief mundu wa Nyasaye no buchungu eshirosha kaini kiranga Nyasaye auro bululu sikirambu shokulolanga ni wakhwere siebinuta kumukulanga bitu makhiko tsera kafwane mbunebie fukutwa kafwane mbunefu abene bayeresia kachiranga Nyasaye nala kwesa tsihabiti kachiranga emirimo cha Nyasaye ni chikona kachiranga ndakhborere lwabere juzi nikubolanga kubipawa ikira abantu balabarumishire ebyanwa byabwe abalarumishira obunyali bwa Nyasaye abayeresia okuombo ko bwami nomanye olirebwa bwaesibwa mukabwo waesibwa esadaka waesibwa obunyali singalwana abantu babiri bano bose bali bayebo mukabwa Abel yali yebo mukabwa ko kuruke miruko na Kaini yali yebo mukabwa ko kurake ebintu Nyasaye shiareba Kaini ainie kubyala lina byota khani Nyasaye shiareba Abila ainie kubya Kaini yali na byota buli mundu yebo echeroshishi ne Nyasaye akureba ngokulonda nande sha kuwere sinja lakini oba ndo moyo kwa Kaini ne yubo langa bu wina wito faidi chenye lo faidi cha pastor ati pastor atie khalebtwa ati pastor atie angekasta etifo kute ko ineza fungu la 10 na enali ya mtu aniekhala mtu na asa ya mkanisa umundu wa Nyasaye no moyo kwa Kaini umoyo kwa Kaini no muimani umoyo kwa Kaini kuenganga kule bintu byanje chenye lo kuira mkanisa ta umoyo kwa Kaini kubolanga bu chenye lo faidi cha bakambi rero tinyanga sino na bakora tinyanga ta bakambi bose ile halo mkambi uo shalo mkorata wa gloria na abakambi bose obare mushikapo shilala neko mkambi wo shalo muifita mkambi wo shali jalwa malaki wa imbegu ya 310 mkambi uo shali wo kusia mafurane ndo muyesheta wa mlangoria na no mukora eshiro kullaho umundu nasingo mwana umundu wa Nyasaye nasingo mwana mana amati muibeshen kaba machafu ne khanda sundulo mwana ndeli beshen ta uranye bola kwe chonya lo sundulo mwana nwaha musinga mata machafu shiro bolanga mati kanona machafu no sundula umwana ndeli beshen ndena mati amachafu ta oininjo mwana chichiro mwana ni wo khoere obenae obuchafu sundule balo emanyire balo abarumichiba Nyasaye in quotes abarumishiranga amakwa ko bwana obubi shenganata lakini jo yelo sudulo mwana nende libation yamata machafu tawo obukulango mwana balo abarumishiba Nyasaye abali genuine pastor uwo chola mramba pastor bandika omulole shingo mundu wa Nyasaye umoyo kwa Kaini kuchiranga kuba critical ndokulola kufaidisha ngabantu no moyo kwa Kaini na umusuke ya kurera mu generation yekwe kachire emirimo cha Nyasaye kilastata kachire emirimo cha Nyasaye kibene do butini kachire emirimo cha Nyasaye kibene do kwesana umundu anyalo kuomba inzu iyo mwene narugira 2 million lakini kanisa kata ya 1 million paka kuchange lakini umundu mulla esie binafsi enyalo kwabeloni ya 3 million ndombo inzu yanjo mwene siyenye lakini bidu bya Nyasaye shetani arero moyo kwa Kaini abantu baba bemani kachire kata inzu ya Nyasaye kata inzu ya 300,000 umjengo kwa 300,000 mitambo cha 50,000 100 kumenye kutangaza injia shichira omoyo kwa kuimani umundu wa Nyasaye omoyo kwa Kaini kuli religious omoyo kwa Kaini kuli nendo kuimani Bible bolanga mu Genesis 8:20 kula 22 bu ohurula mbuchachiro bora tu eshalo shirio ohula mwisho kwene ohuraka nendo kucheza shughuli bulaota mundu wa Nyasaye economy ya Nyasaye obuchumi bwa Nyasaye obujira yokase dekhabwa Kenya be obwa Kenya shibunya lokuhonyata kuli mu Kenya lakini shikulaba Kenya ta shichira kurumishiranga amala anombo bwami bwa Nyasaye no buchumi bwefwe no bwani obuchumi bwefwe no moyo kwa Abel okuhwana Bible bolanga hana olaebwa echero sunguswe echitinyirirwe abantu nibahweresi oleya moyo kwa Kaini ta mundu wa Nyasaye na kutirisie ekipindi chenesho amahwa eshiro ya Kaini na kutira kando kushieleza mu kipindi kilonda ko ola misata lakini kubiri bya kwa harasi yako bino tenyanga wichunguze ni kutitanga usaye oleya moyo kwa Kaini okuinjira mbula mbota omoyo ukokubane no mfano likondo lya Nyasaye nokana tingufutitie umwene omoyo ko okhole binde ebulafu abantu balole olumulai lakini moyo chikula bweneta moyo kwa Kaini chikula bweneta kata niyeto kuane bini ola tata mkanisa chikayata opene ndo uhusiano na Yesu Kristo au ndo liao chiro kuoni bata umbora ngo mkambi toteko lange bintu bya Nyasaye
ne udre likwale Nyasaye shenyo kubata religious stuff lenye kusai bolo mwami Yesu wafua kumsalaba bwe kumanye chingo mwana wa papa uwe aruma mbute unumuri diyame ndo mwono berati babasi kujisa moyo kwanje ubo mwami ndo mwai wanje ingana shetani nenda makuwa kikozo chakanyanga ndiwa Yesu ekusairanga mundu wa Nyasaye ekusairanga papa mulira na Yesu Kristo Yesu usaire lisairi esaya mwami uire umwoyo kweli ikondo likondo lyo Nyasaye elikanango kunyali kwene mwoyo kwa kai okwachira naba religious to khole bintu bya Nyasaye nalalinde usiano kula bamuyehanta mukhonye nomutinyisia esaira bulisha mulala Yesu ukuulirisija na kulola bomwami ishiro sho bwimanishirule kachire obuheribo obukira obuwani bw'emyoyo chefwe ubeo kachire mirimo cyo kitirire nekachire osangasi bwene byose yakhola mwami Isaya esyalo kirimo butinyu lwamba kwa kiuchumi likomba mundu wa Nyasaye anyore lufungo luno olunyana okira arumihira obuchumi bwa Nyasaye obukira anyore tikhabi kata mahuwa matinyu kata esyalo nishatinya kata mpesa nikara matinyu omwami kumanyire mbuni ndakhola keli la kolyo libolanga elyobuwani singaloya ya masiano asha Abel olea matesha ebyanwa bibye kachire alatambe shirika ulira Yesu Kristo mwami wewe amen mama kukasie Nyasaye nachamana kubena kandi muspindi shilona ko yokutiriro mahuwa kano keshiro sha kaini Nyasaye kukasie bende nyanga indai nambanje ilole house screen ya TV yo onyalo kupira handi ne kubola nawo saye nawe halala mama kukasie obende nyanga indai otiriro kwenge bindi bifwe ya Western Nyota shikira tikhabitse Nyasaye tirinefwe habwenana mama kukasie karibu mwami karibu mwami